Sanibonani umqeqeshi weinsizwa lo bathi phuthu uthi ngaje ke phuzu umatshitshi qomani bayaphila abantu so bengibuzile la ngathi uyakwazi yini ukuzwa mangabe umuntu wakho elale nomunye umuntu so bengibhala ipost ngabuza ukuthi uyakwazi yini ukuyizwa into ekanjalo ngithi mangifunda ama comments khona umunye othi khona bashoyo abathi bayakwazi ukuzwa so sengiyabuza ukuthi uzwa kanjani uyahluleka ukuphendula leyo mpilo so into ekufanele uyikhumbule yabona le nto elastic ifana nelastic yabo so ekufanele kwayo nelastic okusho ukuthi iyanwebeka iphinde ibuyele esimeni uyacabanga ukuthi ingane ingakanani wena uqobo lakho waphuma kuyona le nto yabo so iyakwazi ukuthi inwebeke iphinde ibuyele esimeni so asingakhohlisana uthi uyakwazi ukuyizwa hayi uqeqeshi mangabe manzi okusho ukuthi hayi khona la ephuma khona wani mangabe manzi khombisa wona ukuthi uyakufila uyayizwa lento oyenzayo phela le nto ngithi siyazilungiselela ukuthi mangabe usungena ungene kahle khona ungeke uthi mawungena uyilimaza ingane yabantu yabo so ukuba manzi wakho akusho ukuthi hayi khona le eqale khona cha ukhombisa kona ukuthi uyakufila that's why manzi le nto yazilungiselela ukuthi enze njani masungena ungene kahle ngaphandle ukuthi uyilimaza ingane yabantu wena ufuna ungene dry so mawungena dry uzoyilimaza phela ingane yabantu yabo so kufana nemoto ukuze mawushintsha igiya emotweni kufanele unyathele iclash mangabe unganyathela iclash uzwenza njani uzolimaza ugearbox nayo imoto izokutshela ukuthi no uyangilimaza ke manje yabo so kufanele njani unyathele iclash then uzwazi ukuthi ufake igiya yabo so singakhohlisana ngibabone abanye masebeshuke kahle insangu bese ethi hayi mina ngiyakwazi ukuyizwa yakuzuyizwe le nto abantu abazana ngihamba ifike iyoganga somewhere kange bese iyageza ibe right phinde ize kwena ukuthi livelela ngena la ngabalance akusho ukuthi lo muntu khona la edlule khona ukuba manzi achaza ukuthi khona la edlule khona so singakhohlisana bakithi singakhohlisana ngeke uzwizwe le nto ngeke uzuze ukuthi ukhona la unless ngane abantu isuke lo muntu ngaphandle ukuthi umbone mangabe ungambonanga well usukumsukela because njoba ngisho ukuthi kuba manzi kwakhe akusho ukuthi ukhona la edlule khona so mangabe manzi khomisa wona ukuthi uyafila uyakenjoya ukuze masungena ungene kahle akusho ukuthi khona umuntu ofike wangena wamanzisa useshiya kanjalo yini wamanzi ke namhlanje khona la uqale khona akunjani singakhohlisana akumvele utokozo xaba uthi umqeqeshi wethu selokhu ngalalela wena angiqonya angiqonya keep it up mfethu hey ngathuka mfethu ngithi uthi sekwalalela mina nje awuqonya nhlobo yabo so bese ngithukile ukuthi ha mfethu kanjani kodwa ngaphela ikhale enjabulo leli wemvelo yabona asikho perfect like mfethu amaphutha mfethu into esiyenzayo siyafunda kulowo maphutha yabona so bese ngithukile ukuthi mangabe uthi awuqonya mfethu kanjani mfethu so kungcono ke mfethu uma kunjalo ekubalekile ukuthi siphane ngolwazi siyinsizwa ngihlezi ngikusho lokho ngohlezi ngikusho yabo so isizulu sinjalo mfethu uma uthi angiqonya I understand ukuthi so bina bengithi uthi awuqonya becishe ngashawuva cishe ngawa mfethu ukuthi awu kanjani kodwa mfethu nangubafo ungwane uthi khuphuka umqeqeshi wethu nazo ke mfethu kunjalo mfethu ngihlezi ngisho nami ukuthi yabona ngiyafisa ngelinye ilanga sihlangane nje siyinsizwa sike sihlale phansi sixoxe because khona ezinye izinto engifisayo ukuzisho but because ngiphethe camera ngeke ngikwazi ukutshela lezo zinto yabo so mangathiwa sihleli phansi siyazikhulumela sixoxe nje ngalezi zinto well kuningi esingasizana kona because njengoba ngihlezi ngisho ukuthi indlela esikhule ngayo izinto esesibonile asifani so kuningi esingafundisana kona siyinsizwa uthini kunjabulo sibiya JB uthi awumqeqeshi lapha kimi ziyakhala awuvuthi kwezenjalo uthi ngivele
Vele ngothuko mase kumele ngithi ngiyamthanda. Yafethu. Mase kumele uthi uyamthanda hayi gabe yabona uma useza kanjalo kusakuningi kufanele ukufunde because indlela esesenza ngayo ayifani neyakudala. So wena uma uzothi hayi kufanele uqale umtshele ukuthi uyamthanda kuqala and then khona ezothamba. No, approach yakho indala kakhulu. Nangu leads general uthi WhatsApp group video uthini WhatsApp thiwane lapha their friends won't be able to watch this live video unless they are in your selected audience. Wathi ngiba uthi kuyenzekani. Nangumele uCMT uthi mqeqeshi uma ingane ithi khona umuntu enayo usho ukuthi akukho okunye usho ukuthi akukho okunye esingakwenza ngaphandle kokuthi shuthi well yabona intombazane izikutshela ukuthi khona enayo okokuqala njengoba ngisho ukuthi approach yakho indlela okwenze ngayo usebenzise isidala because ungenzeka mhlambe ngishele ngasi isidala so uyasitshela ukuthi hayi khona umuntu enayo so but njengoba ngisho ukuthi abantu abalalele lamavidiyo basi lento ngizizithatha sabona lokho ngiyona siphinda into yalo but nje futhi umuntu ekutshela ukuthi khona ukutanayo well lokho kungachaza izinto eziningi one of which mhlambe iyakuxosha nje eduze ngayo ungangigcwele ngawe okanye so iyakutshela ukuthi khona utenayo okungenzeka ukuba akekho nomuntu so uma ungathi uyathola ukuthi isingi leyo nto but when ithi khona utenayo ukuthi uthini akagcwele ngapha but umuntu uma abetshela kanjalo nje futhi bomhlonipha because njengoba ekutshela ukuthi khona umuntu anayo then wena ufuna ukwenzani-ke emvalo ufuna ungena ngekhaya ukususa lokho khona yabo so ezizinto mfethu akufanele umoshe umdlandla wakhe isidingo sethu but-ke mfethu maningi amavidiyo sikhuluma ngezinto ey'njalo ngiyethemba ukuthi nawe khona usazofunda uma ngabe uzinikeza izinto so abaningi sebeyakwazi bonke uthobani utopstar umbanza umqeqeshi alusiza impela likhuphukile nakini kwakuhle lokho mfowethu kwakuhle lokho kuyangijabulisa mfowethu ngoba phela inhloso wenze njani ukuthi siphane ngolwazi uma ulwazi lungakusebenzeli wenze njani uyaliyela uma lukusebenzela uyalisebenzisa yabo so asikho isidingo sokuthi mhlambe uthuke uthi ukuqeqesha kwasho kwacinga ukuthi amalami lo uma into ngikutshelayo ingasebenzeli mina iyangisebenzela uma ingasebenzeli wena akho inkinga zamenye zakwezinye indawo khona ozokuthola okuzokusebenzela akusho into ukuthi izosebenzela wonke umuntu cha emhlabeni asihlukile sabantu njengoba ngithi indlela esikhule ngayo izinto esifundile azifani so ayikho into ngisho ngathiwa ngifika nokujovo ozokwenza ukuthi ungazi mhlambe emzokwenza ukuthi ungahlupheki still kuyafana khona abantu abazofuna ukulalela lokho ukuthi ufika nalo mjovo yini ufika nalo mjovo yabo so umelusi MT uthi hayi kuzwakala umqeqeshi nazo kuhle mfowethu uma kunjalo so ngisiba ukhona omunye lapha okay so yeah so mfowethu njengoba ngisho ukuthi ningawasuwela amantombazane izintombazane ey'mathi bezocabanga ukuthi hayi khona la idlule khona cha ungayisuweli ingane yakhe so njengoba ngisho ukuthi ubambanzi wakhe kuchaza wena thathe kanjalo kulo muntu uyafika so mina ngiyakuthokozisa lokho uma ngathiwa udry khombisa ukuthi engiyenzayo naye that's why extra so uma ngabe manje usho ukuthi uyayifika khona insizwa kuyi-requestile lapha manje angisayiboni idecline-ile ngifuna ukuvela la akekho ofuna ukuvela la ngibona ngifuna ukubona ngizambona leads general